narap saudara mas nasida doho naposo soba debata siahan asa baik mang ma goda munai. Jalang-jalang parahora sama Tuhamu ima otangan nami na dua punguan ima naposo toga sinaga sekota Batam narak sauduran ima doho naposo soba debata siahan ati adong raja nami akan aurang diaka pamereng nami diaka pangalakan nami marlabo pusu mahamu raja nami raja dohamu tutu nadida potok kami dar jala raja dohami naida potok kamu marsio rasa kita raja nami nuaing pesa mapartikia tuamu ise mahamu sipita godanguna sidok boti hami raja nami butima. Iya, mau lihat tema di hamu tutu punguan di tulang nami naposo silau raja si kota Batam. Jadi ada orang sahu pasahat kami tersongon hata selamat manang na hata tangiang asa jumulu di pasahat kami partikian tudongan sauduran nami ima naposo siahan mau lihat ya. Cik, ya. Selum horas medita seluhutna. Iya asa songona semangat kita teh. Horas naposo siahan. Horas naposo toga sinaga. Horas dihasuto bolo nami. Iya, gabe matutu jala horas mulai teh matutu tua mata nomor tua di bata boy dope tapa jupang di partikianon dia rina uli dia rina denggan dia rina tapar sangapion ima tutu di ulawan pesta perayaan ulang tahun naposo silau raja buru beres kota Batam mulai tema tutu di tuhatta mulai di hita salutna dia rina salpu saat do tutu go komuna raja ni hasutun nami tuhami siat tonga-tonga nipungan nami naposo soba de batasiahan buru beres kota Batam di partikian tutu rodo hami jala jonjong di nalau pasaton hata nauli hata nadinggan ima tutu selamat dan sukses ma di punguan ni rajai ima naposo silau raja buru beres kota Batam di namar saka patupahon pesta perayaan ulang tahun napa 27 tahun anggia ma tutu marhite pesta perayaan ulang tahun on mangkorhon nauli mangkorhon nadenggan boido tutu gabe punguan sitiron di tonga-tongani punguan margana lain di tonga-tongani masyarakat terlungo bimai di jolon itu hatta tangyang tato mata nomor tua di bata anggia matutu gabe sisada tahi gabe sisada uluan tujulon nyari ape tutu na gabe sakat ni rohani hasuto bolon nami totong mai diramoti Tuhan ima mungkin hata naboi ipasat tami siak kami punguan naposo sobade batasiahan pertikianon upasa matu dengan saudara nami naposo toga sinaga. Iya, mau lihat tema tutu. Jadi horas madihita salhutna tetong marulah hula kita merdokon mau lihat itu amat tade bata
natatong mga lehon dihita hahipason, song di dohot gugu, buhi tamar pungu marnatapak di pugun niya lamanon, di bagasan hahipason. Jadi di partikyan of itu marpungu hita ima diulaw las ni roha, ima diulawon pesta perayaan ulang tahun, naposo Silau Raja Boruberes Kota Batam. Jadi di partikyan of itu dohonon nami matututuhamu punguan ni tulang nami merhiti-hiti perayaan ulang tahun imana poso Silau Raja Boruberes Kota Batam senggit matututujulan nyari martabata bama ako pasu-pasu di tonga-tonga ni pungwata terlumubi di salhut akang gota na dong di tonga-tonga ni pungwata jala totong ditabay aka holong na marsya holongan dihita terlumubi dihamutu lang nami sa luhut na tuhami pargalingan muna siya na poso toga sinaga molotong pesong no diharoro nami tulang jumulo hami mangalap sangap atik dia tutu arong nakaning diakka parjongjong nami nakahorang lobi jumulo hami marsatabi tuhamu sa luhut na tulang nami imana poso Silau Raja Boruberes sa Kota Batam. Jadi selamat ulang tahun ma di pasahat kami dan selamat sukses untuk pesta perayaan ulang tahun Naposo Silau Raja Boruberes Kota Batam. Tuhan di Batam mana mangaramoti ima pungwata tujulan nyari sotik hata nabuhu pasahat kami si Naposo tugas sinaga di partikyanon Tuhan di Batam mana pasik koponi saluhutna di tongah-tongah ni pungwata. Jadi ya gabe matutujala horas asa sada men nasi lopagadong do men nasi tiuk puli tuk sada petutuhita na makataho sudah mahita rapotan duli. Jadi di partikyan apa itu amang pandai musik nami. Gabi amang gabi raja nami gabi. Naing bulan nami matutu panortoron nami di pugunnya lamanon. Asa marmulak kana uli marmulak kana denggan. Asa takas mabeda amang dihami amang godang mula-mulai. Gabi. Mau lihat ya bang, pandai nami. Gabi. Dunga takas di baik kamu godang mula-mulai. Mula gabi mai tutu amang jala mula horas. Tujulan nyari di hami saluhutna nadong di pugunya lamanon. Sonari pe tutu neng marsoba mahami di pugunya lamanon. Gabi amang gabi. Neng marsoba hami tu amat tarajay nata suripada. Naliat na lolo nadong di pugunya lamanon. Asa takas mamusay baik kamu di hamang di hami godang ulup-ulupi. Marputar mahita sahali. Godak soba. Godang soba. Gabi amang gabi. Setabi. Mau lihat ya bang, pandai nami. Gabi. Di Shopee itu tuh adong do di bok kami bulu nomor rating nomor bulu kemon ringgit situ suara tersengodalan nami mau tutu di nalah manupaki hasil utop bolon di partikyanon alayan dorang sofa satai matu hasil utop bolon asa naing menyaliat tonon nami di puguna lamanon asang giat matutu lihat gabi lihat horas di tonga-tonga ipungan nami terlumubi di bona hasil uton nadong di partikyanon asa baik dabang madihami amang godang lihat Iya. Tuhin gue.
mau lihat matutu dia mau pandai musik nami. Gabi raja nami Gabi kamu godang lihat gabi matutu jala lihat horas di tongtongan ipungan nami. Sonari petutu neng mahami marsiulu pulupan hami sama hami. Song ditotok kami manggora di hamu saluhutna natutu nami nadong dobe di partikyanon. Asaro mahamamang rohamu inang. Dinalaho mangulup-ulupi hami. Asarong metutu tabbani tupak nami di partikyanon. Tubo na hasuhuton namarulaon di bagasan sadarion. Jadi amang padde nami. Neng marsiulu pulupan matutu hami sama hami. Asabed damang madihami amang godang ulup-ulupi. Iyo. Gorang-gorang baik kamu gorang-gorang.
sejuta aduk sejuta pasar tamu. Buah tulang. Ada Gabi emang, pentingnya bro. sotik. Ya. Jadi malugu nih on. Seraya katumba. Oh gabi. Ya amang padenami. Asa padial goting majo hami di pogunya lamanon. Baik kamu majo luguna siraya katumbain na. Pora-pora, sai hora. Unang diri puhodai to, dari pami pas sudah hepek, sai hora. Ala siraya kedumba, siraya kedumba, siraya kedumba nang sarge. Ala siraya kedumba, siraya kedumba, siraya kedumba nang sarge.
minang isos kobra. Bayar dengan piring gantung. Ikat kasih tanda dengan adat. Tong masuk minang dia. Masuk minang isos kobra. Bayar dengan piring gantung. Ikat kasih tanda dengan adat. Tong masuk minang dia. Coba pemandu ibar-ibar buka pintu untuk saya. Sedikit harta yang kami hantar sebagai tanda cinta kasih. Masuk minang isos kobra. Bayar dengan piring gantung. Ikat kasih tanda dengan adat. Kosong masuk minang dia. Pintu untuk saya. Masuk minang isos kobra. Ido, ngabuhin na sana say. Sugod dabe. Sahok mamusay hita di perjongjong ta. Asa tangujungi tortorta. Jadi nung ngasiko betutu saluhut na dia kapan ortorot ta. Ada orang sehujungi kami sana yang menyapa sahaton nami sahalinai. Selamat dan sukses untuk perayaan ulang tahun Naposo Silau Raja Borobere Kota Batam. Sengget matutu tujulan nyari lam di pasu-pasu Tuhan ma penguata terlumubi di salhut akang gota nadong di tengah-tengah di penguata jala tutong mertangyak kita sanggiat diak kaulaun natapatupa diari sadarion di pasu-pasu Tuhan saat tu mersuguk nyari mulai sana memuhai manongai saat tu namang ujungi sengget matutu di pasu-pasu Tuhan diak kaulota saat tu diari mersugut. Jadi asa tina pulmen na bunana ni rahuta ma nang bulung na ala ding gado na kay tabuka tortorta siya bunana asa ulita ba ma pangujungi di ujung na di sialani amang padenami Gabi amang gabi asa raja tina humen na itio binay may itu panuhatan pedawang di hami amang godang si tio-tio para namang ma tu godang hasahatan mau lihat ma di damang